बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो तुर्बत तवार मरागी शिंगो तालान इंत ब्रम्श दीवाने प्रोड्यूसर जलील अहमद बलूच मनशुर जार चेन शमकसर शुमे बीली शुमे हम्बर मर्ची मेहमानजल कदीर वाहिद तो ये दीवाना शुमे गोशानी नदर कनो किंत में मरुची पैनल ऑपरेटर में तकनीकी कुमकार खालिद सुहेल बलूच गुमा इंजीनियरिंग मैनेजर नुसरतुल्लाह बलूच इंतो में रंगवा में दाबा ये प्रोग्रामानी निगरानी हमीद शाकिर बलूच रपंदा मरुची जनवरी माह 12 तारीख 2022 साल और रोज मरुची 4 शंबे है और इस्लामी माह जमादी सानी मरुची 9 तारीख 4 तसदो चिल्लू से हिजरियत मर्ची गप जन ने निकाह बारह बलूचिया निकाह ये बलूची लफ्ज़ अगर से जगरे बलूची असने वती आयाल बोरा शुमत आचिंत कुत कने जोस्तो पदम कुत कने कि निकाह जगरे बलूची छे बुत कुत कनते चूंकि मां यलदिया गरा सोहन मोहर गुशा या मोहरे गुशा कि हां ये शहर तो का हम माने कि बिरे मनी मोहरा गुड़ा आयारा सोहन मोहर ये जगह कहते हैं मिसाल तो मना मोहर को ता मना विदेश आई वसा कुछ हम जगरे बलूची कार मर्ज बीते साग उसूर बीते आई तो कर निकाह अरबी छी अरबी लफ्ज़ आई या छिपत माबूशा के इशी बलूची जगरे बलूची तो का कुछ लफ्ज़ ए बाबता मारश मगोश्त कुत करे बलूच के मां दो रोचिंग के लेट मां इशी बुनुक की सबब में ऑफिस से कारानी गीशियो पर ये वाहदन ची वाहदे के कलाका मां 10 गट हम बे चौकाना लोगा रसीना लोगा सरकना गुपदा दरमियाना पदा आहद और पदा दफ्तरे हम कार वाजमा के जिक्र रोचा में यला दातगा के मन कार्य करतगा मामिदा दफ्तरा वो दी कार्य गीशिन और चुना एक अब हम रास्ते के वादे पाबंदी कनगा लमियो अजतरिए और कारारा नामिंत की वाहदी सरा कनगारा वादे पाबंदी गुशन बाज मर्दम होती कीमती वाहदारा जवाल कनन और वादे पाबंदी नामन अजानन हालांकि वाहदी कंचे बे वहां ही चीजें के माँ आयारा हिच कीमत बहाजोत ना कने हर चीज औरत कने भले वाहदारा औरत को तो ना कने मकतबी बेजम तालिब इल्म मानी वास्ता वाहदे पाबंदी गेश्ते रजदरी बीते अर कुजा मकतबी वाहद सरा आ स्कूला हर दिन के रोत सबक के वानगा हवार बीत और लोगा लेब वानगे वाहदा मुकर्रर कन और आयारा किताब शर्तिर याद बनते अगेश्ते जानकार तिर बीत और आइए जान हम सलामत बीते जैसा सेहत पे हम सकवा शर बीत और आ चक्का सा सोभीन और सोमंद बीते और दोमी नेमगा आ मकतबी के वाहद पाबंदी अनगन और स्कूला रवन और आ बाज सबक का पश्त कपन और लोगा आहनी वानगे हेच वड़ो डोल हम गिंदग न बीते हेच कारे वड़ो डोल या वड़ो राहबंद ना बंद नो आ न वती हम वस्तगी कमियां पूरा कुत कनन और ना के देमा शुद्ध कनन आसर इधर कहते के चक्का सा बेसू बेजम फेल बनते हत्ता के बाज ताले विल्म चक्का सा नि वादा हाला हम देरा पुज्जन या रसनते ये बड़ा वादे पाबंदी नगनगे सवबा वती सरजमे साल जोहद मेहनता बर्बाद कनन वादे पाबंदी जिंदे हर पिड़ा लमियो अजदरियन ई दिमरवी पदियां को सुमंदी मान जमाने दहकान अगा वाहदे सरा तोम बिकिशी ता आइये डगार आइये दहल चून भी अल्लमा शर नबीत और अमी पे मां अगा मुलाजमी वाहदे सरा वती कारगिसा के मराउते ता आ कम शरफ कनक बीतते और बाज बरा अंचू हम बीत के आछा नौकरी हम दर कनक बनते नु पविशा गुशन के वाहदे पाबंदी अल्लंबी अजदरियन बले चुस्के मन दरूचे के वती प्रोग्राम वाहदा साड़ी नबुगा हम बेंदा ते एक सोते हम शिंगो तालान भी शुवा एचरंगा दिल तफरगम अबे और मां जोत कने के मां वाहदे पाबंदी अबे कने जिक्र उचा डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास बुतगत के असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत अकील करीम जेर सदारता ई कमेटी वर्जम दारगु तो कारपोरेशन चीफ ऑफिसर गुमा हवारतन ई इजलास तहा तुर्बता ग्राम फरूशी और ग्राम बहाई सूरत हाल सरा गप्पो त्रान के कीमत अनु अंचो चेसुतगम तुर्बते निर्बंदी शंको तो अमा के होलसेलर आहाना हम सोज सरगेत
که شما ادای مارکیت ایشان چونتا دیت او این چوکا بها کنا تا معلوم بودتا که ما اول سیلر گوشن که گوری مایگا ما 780 کلدار سیر ایشان دیا بلے ای بها کنن تی 500 ہمیں اول سیلر ایشان ای گوشن میں ہوتی جندے ٹھیلک در کہا کہ ای پرچی چوکنا ہمیں کہ اول سیلران کے مائی کارن تے کاشو کے نیاد مارا یادن کے گاڑیاں نسرا کے پک اپ اسٹارٹ ہوتا بنداتا ایشان سیک کلدار دات اور سیر ما صدا دات نو پدا درمیانہ کم کے واحد کے دیما شوت پدا چل کلدارش کو پدا پنجا کلدارش کو پدا چھ کے ماہیگی اڈا ماہیگانی نیاد گرام ترا چونکہ کاشو کا تاود 100 کلدارا سیریا نو ترامی پک اپ انی سرا ترا سیر ما 100 کلدارا رسیت تا ایردا گڑا چون بود ایشان پدا ہوتی گامارا تیزتر جانان کو تو دیما روان ہوتا نو ای وڑ کنگا چی بازیں مردم نقصتاوانے آماج کو تو بازیں مردم پامی لالچ ہو پامی کہ مر روان آودا تازہ ہی مائی رسی پریشانی ہمیں گپ تازہ ہی مائی گا او مائی گھٹے تازہ نیا کاشک 200 کلدار شتا سر ہوتا انو سرکارہ کے ریٹ کے بستگا ذکر روچا اسسٹنٹ کمشنر تربتے نمگاچی کے یک لسٹ کے شنگ تالان بود آئیتا گور مائی کے آ کراچی والے آئیے ریٹ یک سیرے 80 کلدار وشک بود وہ ہمیں گور مائی کے چھ گوادرہ کے کہتے ہیں گوادری گورے ماہی کے سیر ایگوشن کے 12 کلدارا یک سیری بہابی چی جائے کے 500 اور دومی ساروم یک کی مائی گیسی ایرشا اے گریڈ آئیے 550 کلدار یک سیری اور بڑی مائی کے 250 کلدار یک سیری اور کیر مائی کے نیاد ایشان کو تگر 80 کلدار سیری اور کاشو کے اے گریڈ ہے 120 کلدار ویزا ہما کے زنڈینے اور شرطنے آئیے 120 کلدار سیری اور مربع ریٹ 180 کلدار ایر کنگ بود اور آہور ماہی گی استے چو سیاہ پوشے کوچلی پرنی اور گوشتی چو ہونے نے سوہر چگ جا اور بریانی ایسا گوشے اسی نیاد سیرے 250 کلدار مقرر کنگ بود اور مشکو مستریں سائز ہے یہ بڑی گوشے کر مشکو گوشا 400 کلدار سیری نیاد گیشی نگ بود دیکھ ایک ماہی گی گوشے کوپروش وزان مائی کی کوہ پروشی مارا مپروشی بہرحال اسی نیاد کے سے 450 کلدار بود گواز بلا ہی گواز مائی کی چو مارے رنگے باز گوشی مارے ملوگا یہ مائی کے پر تانے سک وشیں بلے مارا گوشن کہ یہ تو مارے آتا یہ چوشن ہے بلے مانی جندہ یہ مائی سک دوس بھی تو کچھ لی کسانے کو چلنتے اسی نیاد 650 کلدار ایر کنک بود سہرو یک نمبر 1000 کلدار ایر کنک بود بزا ہمیں سہرو کے یک نمبر ہے کہ حقیقت سہرو اندگی ہمیں سہرو ہے ذات مائی گسنا یا کہ سیاہ پوشتی کہ کومپوئے بارے چھیچیا بلے ای اما کے اصلی سہرو ہے آئیے 1000 کلدار قیمت ایر کنک بود اور گلپت 600 کلدار ایر کنک بود کہ منگ وستی روچہ شتون 12 کلدار میں جندے کلاس پہنو ہے میرے دورا مائی گی اڈا ہے اسی ہمنا 12 کلدار گے تو مکو یار یہ مائی گو کاس ناوار منی ماتے پتا ناوار اسی مائی گے چوشن ہے بادی مائی گی اور امی رنگا ای بود گلبت اور دیگی ایک مائی گی کہتے ہیں ایشا کند اسی 200 کلدار ایر کنک بود اور مشکو کسانے 600 کلدار ایر کنک بود کاشوک بی گریڈ 7 کلدار ایر کنک بود اور پتہ دیم چیرا کستے نمبر داتے گا کہ کجام یک گرام پروشیا اگا یہ نیادہ نہ داتی لسٹا بزور ہے وہ تی موبائل مرچی ماندہ آرزان ہے موبائل بکنے یا پوٹو کاپی دکانا شمارا 10 کپی پرائس کنٹرول کمیٹی ہمیں اتنا مائی گا نہیں ہے بلے چون اب 4-5 لسٹ ششائے کو تگا مجھوت کرنے کے دیمتری پروگراما آہانا ہوار بگی جن کے کجام چیزیں نیاد چھونتے ہیں اور لسٹ سرا عمل نہ کنو کا نہیں واسطہ یک نمبر جاری کرنا گتا کہ 085241442 سے سرا اسسٹنٹ کمشنر آفیسا ٹیلی فون کود کا اور دومی نمبر کنٹرول روم اگین کہ 085241422 نمبر یکرندے پدا گوشنگو وتی کلمو کاغنا نزدیک بکنے یا وتی موبائل ہے اما ٹیلی فون جاگہ بیا ہے ہم تک نمبر ڈائلنگ جاگہ کی شمات کے 0852 تربت کوڈ ہے پدا 4142 سے 414293 سرا اسسٹنٹ کمشنر حافظ شما رنکوت کنے آگا ادا چیز نبود گڑا شما دوہنی کنٹرول روم رنکوت کنے 0852
412286 سرا بزن 412286 سرا شما نزدیکی ہم کوت کنے امیرنگا میں بازیں گولیں گوشداروں کا کہ مارا گوشدارا ماں یوٹیوب چینل اور آہنی تو کا میں دوست دوزوا کے مارا گو پابندیہ گوشداری وجہ خدا بخش بلوچ اور میں سمارو کن تو یوٹیوب ہے چرپو چاگال کنو کن تو انگور ہانگور دیم دیو کن واجہ مدلے جوہلان کیا محنتواران کیا یہ کنٹریبیوشن اچھے ماں یوٹیوب چینل کار کن گئے اور یقیناً شما ہم بہت سرپد بے کہ خدا بخش کہے شما یوٹیوب چینل کے روے بڑے بڑے یہ توار ہم کہتے ماں ہمیں جوت کریں کہ واجہ خدا بخش یک رندے پدا بیتے میں گما بلکنا ریڈیو امیرا توار بند آئیے شنگو تالان بھی امیدیں کہ کہتے واجہ اکبر پیرندر اواران کہ اوارانی آچا گوشداری مارا چا کجا چیزانے گوشداری آ مارا دبئی اچھی گوشداری واجہ ہم کو دلے جوہلن کے منت والا اور مارا عادل ظہیر جتانی بازارے کے مارے دوران دبئی آئے ہمارا گوشداری یا باہر نہ غالباً ہمارا گوشداری مواجہ کو دلے جوہلان کے منت والا زیباز گلائی کو کہ یوٹیوب چینل تو دوستانی نام داتا منی نام نہ داتا امیر اگا پیرو کینے کی وجہ علی محمد شکاری کیا کچھ ایک جاؤ ہے گئے اور ابراہیم محمد حسنی کہ ابراہیم رضی نامہ مشہور ہے ہمارا گوشداری آئی ہم کو دلے جوہلان کی ہم منت وارے اور ماں دوستیں وتی چینل ہے کہ توستا چی ماوتی گروپ پی میں ہر مداتا ماہانی نامہ گری اور یک صوتی ہم نادر کریں کہ دیوان نامے دیوان میں جیڑا مجہد کنی اگر من کرا نام قضا بوتا یا ایک نامے کے پاش کا پورا من پہلی لوٹے کہ یہ دیوان ایڈمین بزا پاگو وجہ مانا پیرو چاکر علی ابرار ہیں تو آئیے رحم ایڈمن کو تگو سہمی ایڈمن واجہ اختر تگرانی صاحبہ رحم ایڈمن کو تا وامی رنگا جمال ساربان ہیں تو آمی ہم ایڈمن ہیں اور نمی رنگا دگی میں علی محمد شکاری ہم ایڈمن ہیں کہ یہ نزوتاں کنک بوتا عبدالقادر رخشانی ایران شہر امبودہ چی گما ہمرداری کن تمی دیوان توسطا و عبدالرؤوف معراج ہیں کہ یقیناً میں ریڈیو گما ہمگرین چند آہم گونے افضل سید سے پسینیا وجہ احمد علی ظفر صاحب تحصیلدار ہیں پسنیا اور اکبر دشتی ہیں تو علی آکل رن کی شردانی ہیں اور بشیر احمد کہ میں جڑا گوننگو دورجان گپور میں جڑا گوننگو امداد حاکم زادہ کے پنجگور نندو کے اہم دیوانہ اور ہورنگو اور عمران عادش ہیں عنایت حسین قومی کے عنایت اللہ قومی ہے چوکن یہ ہوتی نام ہوتی چوکا رام پھر کتا عنایت حسین کتا عنایت اللہ کتا جاوید صالح ہم گوننگو میں ریڈیو ہم کارن اور کریم شاہوانی اہم گوننگو وجہ خدا بخش گوننگو لال جان کے میں گمام کارے ہم گوننگو محمد اسلم ہم میں گوننگو بانو کے سنگینی گوہارے نازش ہم گوننگو پیرو غلام محمد ہوت ہم گوننگو باہو کلاتے کے گشتے مل منگالت گشتہ زی کسر کند پتا اور راشد گلزار ہیں کہ میں گوشداروں کی ہم بتا ای ہم ڈنڈا ریگن ای ہم میں دیوانہ گوننگو صدام ناز ہمیں دیوانہ گوننگو صادق بلوچ عمان اچھے میں گما امرداری کنگو گوننگو اور سمد ہیرانی ہم میں گما گوننگو اور شاہ بخش شوتی چھ ایرانہ گما امرداری کنگو ہمیں دیوانہ گوننگو اور شعیب کلانچی اچھے گما گوننگو اور وارث سرمان کے گشندہ ہی اہم میں گما گوننگو اور یونس تنزیگی ہم میں دیوانہ گوننگو آئیے ہم گرے جہلان کی منت وارے اور عادل ظہیر اور امیرنگا دور محمد چلندنا ہمیں دیوانہ دو کا گوننگو دگی میں ہندوستان ہے یا کمرہ ہے بلال بلو بلوچ یہ نام دیوانہ نوشتے ہیں دگی نمبر یا یہ ڈیزی نوشتے ہیں مطلب اور آل مائشانی نام گرتا عادل ظہیر اور پیرو کینگی فیروز آجی فیروز صاحب ہم گوننگو عبدالرشید ڈنڈاری ہم میں دیوانہ گوننگو مائی کلانی عارف رند ہم میں دیوانہ گوننگو طاہر تگرانی ہم میں دیوانہ گوننگو یہ بزام میں کلنے دیوانے نام بتا ہوں میں یوٹیوب چھارو کم ہستا وہ نشانی نامہ ایک سوتے نادر کنے پتا کہیں اکبرہ گوشداری کے اکبر چیوشی شاشان نچنڈیت پگوات کوہ ہاک نبیت پشہمات شاشان کو یا کلات پا گوات نچنڈیت چکے ام مہر محکمو پرواکن سنگ پا شہمات ہاک نبیت او یہ بطل بلوچانی مزمردی واروا او امی بابتا بلوچ گوشتا کہ حالا دو بلوچ پا جانگوا گار کنگ نبیتے دومی نمگا دگے ایک بطلے کہ شان پا میری چاکر شر تردک پا نریانا ہزاریاں ناتئی کم نام دپ دیما بزا پاہر و شان اما بکن کہ آئیے براہید سردار چاکر اگم پاہر ببندید یا کسی وتی ہزاری نریانا گلاہو ستا بکن ست
आ शर नहीं भले अरकस और नाकस ना बल्कि ना अगर ये अरकस और नाकस के गलाव सतह बिकन गुड़ा आ शर नहीं भले अगर सरदार बल्कि ना मीरिन छाकर अगर ये गलाव सतह बिकन गुड़ा मिजाम पर ये शर है भले अरकस नाकस और ती सोंटा सरी जलवाना दंते मरदरा मकाइनो में ये गुलिंग वुजदारों के क्या ये नजदीकियों से आदि माँ आवारान पीरंदरे निंदो के आवशी सन 2000 ची बिगिरदा 2000 चीजिया तक मंगूश दाश्ता भले मरे दौरा मक्कार और किसवे हातरी की मशुतगुन दिन पर दुबईया अबूदा ची मैं सोशलिस्तान है तो का हमारा मैसेज राही कन होती तवार बंदा राही कन और आइए पसंदे इज़्मकार हम सब्जलें तो सब्जला सगूजदारित भले बाज वशी अंदाजिया सब्जले से होता ना कॉपी हम का आइए तवार हम बाज जवाने और बरादारे ने यकीनन शुमाइश को था अगर लोकिन गुजदारों की हमारा गुजदार गए बड़ा आहमेश बुकन था ये आवाज अच्छी अमी जच कुदकन बकुल शमा मिस्कीनेगा के दो रंगे मर्द मशकुता भले दो या कोड़े आवाज मावशना कुदा पे तो चुक्का ने मशकुता के शाहमीर सब्जल गुतगा भले तो निश्तगे महावारान और सब्जल निश्ता मसामिश में आवाजन चू हु बहु यक्के गुजदारिन के अकबर पीरंदरी के मारे दौरा हमारा यूट्यूब चैनल था उसका ची गुजदारी और आदिल जहीर हमारा गुजदारी और अकबर कैसे हमारा तवार बंद रहा है तो गुशित छे बारे गुजदारे ब्यारा ने अकबर नेमगा अस्सलाम वालेकुम मनी पुल्लिन चारों को गोजदारों का अल्लाह शमरा मुदा वश सलामत पे का मन अकबर अवारान पीरंदर वाला चे पर मेरे सलाम शमरा सरबंद तो मुदाम शमरा अल्लाह वश सलामत पे कंत इमरोज है बहार हम पे कंत मनी दोंत अल्लाह शमरा चे गमो गड़ती अभिरक्की नीत चे और गुआत तुपाना अभिरक्की नीत दोषी में मरा गए शम गोजदाश्त मन बाज दोस्त पसंद बुता बले मनी जिक्र रोचा मैचेस देख ना बुता मुझे जिन्ना कमी तबीयत सेट ना बुता पमी खातरा मैचेस दिन देख ना बुता अल्हम्दुलिल्लाह मर्जी शुक्र वाशुन टाइटो जी अल्लाह शमरा वाश सलामत बेका मनी दोंत के शमा गमो गड़ती एच बार मगिंदा ते शमा यूट्यूब चैनल मना हम का दोस्त पसंद भी कि मारते में मोबाइल पर चकनी यूट्यूब चैनल लाजम चारी शमा मनी हद कसी के गोजदारों के चारों के अल्लाह होना वश सलामत पिकन तो इमरोज है बहार हम पिकन रेडियो गोजदारों का यूट्यूब चैनल गोजदारों का चारों का दुरुस्ता अल्लाह वश सलामत पिकन मनी पुर मेरे सलाम दुरुस्ता न सरबंद मनी बिरात गुआर मात पेत दोना न मनी पुर मेरे सलाम सर बिबंद मतलब कदीर जनवनी नाम हम गिफ्ता दोषी मचार मनी मैचेस रा देख ना बुता मैचेस ना मैसेज मतलब मनी एक पसंद सोते पदावी ना आपको सब्जल सामी तवारे के आ दौरान मर रेडियो गोजदाश्ता रेडियो पाकिस्तान कोयटा रेडियो पाकिस्तान तुरबत आ दौरान मतलब खात तो कागज जमाने गुता जी जी सौतेशन के देगा पुल्ले जने तुझी का बलया तानबे मनीगा चुशिन जुल्मा मका हो जानी तो वशे मनी गमानी चुशिन जुल्मा मका हो जानी तो वशे मनी गमानी अगर आए तरे फकीरा बल्कि ती पैगाम जीरा चुशिन जुल्मा मका हो जानी तो वशे मनी गमानी यकीनन अकबर आवारानी पसंद लोट शुमाउश को तो आइए हम हशकुंत मरुजनी शबा इंशाल्लाह मैं यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल के माशान अपलोड करने मैं दूरी गोशदारों करी हाथी कि हमारा गोशदार हमारा टटुदा मंगानी सरा बिजाम यूट्यूब हमारा गोशदार मरदरा हार तूफान आइए तबाही चुनाह गुशन के यक मुल्क आरा यक मुल्क हार तूफान आहद पा आ मुल्क मर्दमानी वासत तबाही सबब बुत कांते चुवा दुनिया है कुजाम यक मुल्किया हारो तूफान वैद तबाही सबब जोड़ भी थे भले मैं डेहा इशिया ज्याद बिमनाकी शक्ल इख्तियार होता हारो तूफान सबबा मर्दुम बेलोग बन तो आहाना पवती सरे चेर दियागा हेज दरो सहारा रविते हार पर मर्दमानी वास्ता या हात्री की यक नागहानी मुसीबत थे ओ अनाजिल भी थे हारे सवबा हजारा न बल्कि लक्का मर्दुम तबाह बर्बाद बन
حتی که آهانی لوگو جاگهانی نام و نشان پشت نکپند. باز وحدا حار و توپان انچو تیزیا بے گمانی کاند که مردمانا چا وتی اما لوگان دراہگے ہم موہ نہ رسی. اوتی لوگان بند و باریں چونت روج آگو تون و گوجنا گوازین. سرکار آر آماچی مردمانی کمک کے جوہدا وکن بلے چرے کمک کا آہانی سرجم آباد کاری زودتان چی زود بوت نہ کن بلکہ پریکارا سالانی سال ہم لگ گئی. چہار و طوفان و مالی نقصان ہواریا جانی نقصان ہم باز بیتے. مار و زوم ہم دا جنتے کہ مردمانا آ ورن تو دا جن حتی کہ آ مرگے ہم اچھا بند. ہارو توپانا چا شہری مردما چا زیاد بے حکلگی مردمانا نقصان رسیتے. چا ہارو توپانا نہ تہنا اولوس تاوان بار بیت بلکہ نہ سرکار جندارا ہم باز تاوان رسیتے. ریلے ٹریک و پٹڑی او دگو سڑک پوشن او بیکار بند کے پراہانی دوار جوڑ کنگا عربان کلدار ہم ہر چیتے. اگرچہ ہارو توپانے گرودار حترا چا سرکار نیمگا باز یا بندگ بوتا وزن ڈیم جوڑ کنگ بوتا بلے اشیے سرجم یا گرودار حترا گیشتر گام گیجے ضرورت تے. وردارا انچو دوشی گوادرا 2:22 یک زمین جومری کے سرجم گوادرا را حال کہ منا یک سونامی ہے. محکمہ موسمیات رپورٹ ردا کہ مروچی بریکنگ نیوز بتا کہ یک حال ہے کہ گوادرا یک رندے پدا کہ سن 1944 سونامیت کا اور 1944 چی رند 1944 نے 2022 ہیں نو آباد شما کلکولیشن دیکھنے کے چون تو وہاں تو با کلمن 60 سالا چی بور زبان گوڑا ای وحدہ چی پدا نو یک سونامی آگے خطرہ ہم استے اور یک بلاہیں زمین جنبی ہم آگے خطرہ استے. اور ماہر موسمیات گوشگا ہاں کہ ای وطی چپو چاگر دا اگر چو کراچی نمگا بیتیں گوڑا امی کے زلزلہ یا امی سونامی گوڑا اشارت تچ کے گام دیں پا سندھ و اندرون سندھ اگر نہ اشارت چشکائی کے جنتے بزا حرف زراچی پا دیر پا ہنگو جنتے خشکی نیمگا ہنگو کے درویتے 6-7 سک نزدیک 25 فٹ درمیانہ ہے. نو اوشن کے ای خطرناکی ایک زلزلائی ہم بود کت کن تو سونامی بود کت کن نو یہ سونامیہ چی اللہ تبارک و تعالیٰ بے وچارنی بلے آئیے سانو حسر اوشن کے سیا چی بگرد 5 کلومیٹر دور آبادی آرہ ہم حلاس کنگے طاقت داری تے. و دعا کریں کہ رب ذوالجلال وتی نیکی رحمتاں بیارید بلے چا ہر طوفانا چی مارا برکینیت. مکائیں چند دیکھ شوے کلوہانی نیمگا واد پاسم تی گوٹی سیم سرا سربو گین مارا کلو رائی کو تا میں گلیں گوشدارو کے جراب دیوانے حالام بدے مارا ہیچ وڑا وشبو اگا نہیں کہیں کور بدل گسی کور بدل ماوش شوارا وشبی انشاءاللہ زوتا چی زوت ما شنکاری شنو گوشانی نظر بیتے. عالم تراتی زامرانا چے سلام گشگیں کدیر واحد منی توازانا روگیں تراتیا اگر روگائے برو باز وشی حبرے دیگی میں گلیں گوشدارے گوشی سر تو حال کا مرچان پروگرام بوگا نہیں چی وجہ خرابین زانا جی بیگولی گوشداروں کی بارے جس کریں گے دوری گوشداروں کی بھی بلے مروچی شما مسکین کلوہ نیت کگا من نظانہ کے صحبے سر بس بنا یک کلوہ دیمی داتا کہ منی حیالا تو مرچا ہندی باز شارے جی ایک صحبے سر ہم میسیج دیں گے اصلا میں ارکس کے منا میسیج دا من پروتی جواب ہم دیں گو نو ایک میسیج ہے کہ ہندی تو کا نوشتا ہے جنہیں کی پوٹو ہیں اور اسی سرا پر دیکھیں دوہنی کے اکثر کا آپ دا اس طرح انگریزی نوشتا ہے کہ آ کے جنکو کے پوٹو ہے آئی سرا ہندی نوشتا ہے اور ایک دیکھیں پولی ہے گھما انگریزی نوشتا ہے چیر چیرا لکھتا ہے وہ سمائلی ڈے بزا مرچی طرح کندگی روچ گنگا تو یہ روچ پتو زانا گوگا اور ادا بیندا تا لکھتا کہ سمائل ایوری مارننگ ہمک صحب بیکم اٹ میکس یو اٹریکٹیو تو بالکل لنچو چستو چالاک بے اور اٹ چینج یور موڈ اور تی موڈ ہم چینج بھی اٹ ریلیوز اسٹریس اینڈ اٹ helps
you stay young and positive. Streets gusha ma street ara ke amar road daggani sara کہ یہ تو انچو محسوس کرنا ہے کہ یہ دم کو در یہ روڈ دگ گو یہ درہاں چیز سکیں جلواناکیں اور پراؤش آئے گا تو انچو تریشاری سرا سفر کرک وشد پرچے کے تو گلے اور یہ تی واسطہ یک مرتو کو مکی با اور دین تروشین کے بزا یہ پازیٹیو روچی پتو بے باتیں پمیش کا میں را دیں اور یہ ہمیش چیزیں انگریزی ترجمہ ہے پمیش کا یہ ہندی نوشتے ہیں تو اب دا ہاوڑا نوشتے ہیں گروپ کے کو سر دین نہ پرما شو سر دے دے شمع لگ میں تو رہا کہ گم ہمارا داری کرنے گے اور یوٹیوب چینل ہم گولے گوشدار کرنے چاہ رہے ہیں گوشدار گے دوسدار گے اور شیئر کرنا گو لائک کرنا گو سبسکرائب کریں گے ہم کو دلے جوہلان کے منت وارا مکولانی یک رندے پدا گو دلے جوہلان کے منت وارا اور سلامت باتیں وشو وش دل باتیں انشاءاللہ زندگ میں وہ نو کے روچ یا گندگ میں چونکہ میں ایک جوستی کو تگت کے نکاح زگرے کوہنے قدیم بلوچی چین بڑا آئیے زگرے کوہنے قدیم بلوچین اوگدا نصیب دشتی گوشی کے اوگدا زورگ بزا یک اوگدائی زورگ ہے چونکہ ماں گوشا مازانا پلانی ہے اوگدا زورتا بلے یہ دو جگہ کارا کے تھے پمیش کا اوگدا چوکے ہم زورگ بیتے ہیں ماتے ہم زورگ بیتے ہیں وادی رن زورگ بھی بلے اے اوگدا آ اوگدا ہے پروشی کے مولا اوگدا گوتا یہ انچی ایشے واسطہ نزدیک ترین لفظ کو بلوچیا اوگدائیں کے پیش زمانہ کا اوگدا گوتا اور نے کہا عربی لفظ ہے امید ہے کہ شو پہنچ سکتے گوتے لوٹیں چشمہ چی اجازت انشاءاللہ زندگ میں دیگے روچی گندگ میں اللہ شمارا وش جوڑ دعا سلامت بگا اور یہ روچ پشما وش بات دیگا پشما وش بات شب شمارا وش بات